Ove godine, hvala dragom Bogu, imamo rekordan broj hadžija sa područja Goraždanskog muftijstva, ukupno 28 koji su preko muftijstva uplatili svoj odlazak na hadž. Biće mi drago da se družim s našim ljudima zajedno sa svojom hanumom, ako Bog da, jer i nas dvoje idemo kao obični muslimani, da tako kažem. Imamo svog vodiča, naravno, ovog puta neće biti u svojstvu muftije. Hvala dragom Bogu, pa imamo mogućnost da to sve priskrbimo i obezbijedimo. Onome što sam uspio vidjeti, većina hadžija ipak dobrog zdravstvenog stanja, tako da se nadam s te strane da ćemo imati manje posla nego nekih ranijih godina. Zašto nas je ove godine 28? Naša kvota je, kao što znate, 20 kvota muftijstva Goraždanskog, pa smo morali to u 2-3 navrata ponovo mijenjati, tražiti od ureda za hadž da nam odobre veći broj. Neki su kasnije se javili pa su otišli preko muftijstva Sarajevskog. Bio taj broj još veći, ali u svakom slučaju dobar je to iskorak za naše malo muftijstvo koje faktički ima samo jedan medžlis u punom kapacitetu. Duhovno se pripremam za putovanje, znači više od ove 2 godine kad sam novac pripremala. Znači već želju imam veliku za hadž, veliku. A eto, ove godine mi je ispalo iznenada da krenem, znači nisam se ni nadala da će to biti baš ove godine, ali eto, tako, sticajem okolnosti, eto, tako došlo. Jednostavno mislim da sam pozvana, da je ovo period kad sam pozvana. Pa, otprilike prije 1-2 godine sam donio nijet da idem na hadž. Eto, ako Bog da, ove godine mi se ispunila želja. Imam veliko zadovoljstvo, pogotovo što idem sa svojim ocem koji ima 70 godina. Tako da mi je velika želja, zadovoljstvo što imam mogućnost, što mi je Allah dželešanuhu uputio da budem njegov gost.